أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى الله پشت میں پھینا أمين أكنا إنام كي بوسم نورات أمين إنام كو ماسك شعبان كوفتو تو ماسك كو يسنس كالنداري باقي يوم تمين كو إك نصيحتي أنجلدر كي أكبا ماسك بوسم نو ماسك سو الله سبحانه وتعالى كو أكبا ماسك te pene vas dela naopre ili džana udelija vernikosere naopre ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa modova meni nama kana ki de shupan shturat tara ko masek Sha'ban. Ki akiarat ek posel norat. Isi ekstushka sudisini pe ki akiarat subhanallah. Hem isi but hadis je sutane daif. Hem isi nesave sutane mawdu znači uopšte pegamberi sallallahu alejhi ve sellem ki yadava. Ali isi ek hadis sotano autentično hadisi. Принципно ми гадва hadisi taro Muad bin Jabal. Kaj nešto disini pe ki akiarat avdive. So disini pe avdive ki akiarat. Ko deshu panch to znači ko ek vašo masek Sha'ban. So disini pe ote. Principno mi taro Muad bin Jabal radijallahu anhu. Kaj pegamberi sallallahu alejhi ve sellem akirga. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هم أكوا حديث سبحان الله پیغمبری وکری که اکیارات کو اکوا شماسک شعبان والله سبحانه وتعالى أولا دپنه کیو دیارات hem oprostini za olesro stvorene, osim je manuše su kjerala širk, znači su planini pe avere se meste Allahe se, su božavini avere devle meste Allahe, hem mušahin nisam skočina kao kena, tano والمشاحن هو المبغض والمعادي والله prostini ki akiarat sa pestvorenese osim dujengi. Prvo yek mušrik, yek insani su kila širk o Allah prostini lise ki akiarat. Hemo dujtu mušahin. Mušahin značini duj manuša su isilen kavga. Eli duj manuša su isilen maškar peste mržnja ko kalbi, ko vilo. Tu primjer ako mu prav inan ki kavga te pralea, ili te dadea, te kakoja, brat četeja, brat četkaja, bilo save manušeja, te komšijaja, ili tu mi pen, te penaja, te dijaja, te tetkaja, bilo kasaja, muslimanita. Hem tu, hem ov, ačilen panna ki kavga, Allah ne te prostini tu men gavdive. Ali subhanallah, pegamberi sallam akirja, Allah ki akiarat oprostini sa esvore nese. Amen muslimani nam alhamdulillah kiraya širk, na nam tari prvo grupa. Ali buta medari nam tari dujto grupa. Sotane ki holi, achili holi maškar duje dženengi. Znači mate vatorullah. Tu mu prav mi pen. Peygamber sallam vakiri khayrukum men bada bis salam. Najškartu men rodova su počmini selame. Su počmini pozdrave. Znači ne samo ko pozdrav, znači isto kad men duj kavga tu te vakirili se. Ako te oveda mate oveda tu grešniko, te odo aver grešniko, manuš tu na grešingjan nikase. Tu olese na grešingjan te pralese. Ovitano krivo. Ako su na jedan krivo, parim tu leo telefoni vakire šumo prav, kiravo tu ki afi. Hajde, te dikate ova palim zajedno. Hajde dikate halva min šukar. Hajde ne da šetane se šansa te anil mržna maškara mende. Holi te açol maškara mende. Hajde mo prav. Hajde mi pen. Bana hari Ramazani dukurke Ramazani ka açol. Kavala angludara. Subhanallah. Çulo Ramazani dukurke. Kavalo ne šukar mase kucelo berš. Ja bin tu. Fakir ay mi pen.
22 suyne mascaramende. Mate a chua mascaramende holi. Mo prava de veshungi makava dersi, akava nasihati. Ke ho Allah prostim pire stvorenes za sao piro stvorene. Osim duyenge, su kerala shirk, hem so açilo holi kolesoro srce mascaraves. Karşıya veres. Mate vatar Allah. Hem agar, wallahi agar, najšu kar drumo, sarte spremnitu Ramazanes. Te čistinetu kalbi andral. Subhanallah. Znači, Allah dujkur ke angedero masek Ramazani, su se kero ladva dujkur ke angedero masek Ramazani. Su se ke ikvaši rat, su se ko ikvaš o masek Šaben, pošto Allah mangela tu ke omo pravni penšun šukar, mangela te spremnitu te Ramazanes, mangela tu te čistinetu vilo andral. Bud paro, wallahi bud paro, me mangi dava kera, tu te oprostine manuše se afi te kere, so tu ki greșingea. Atuna ki gan se niște, subhanallah. Ama tu kere odva hateri Allah ese. Oprostine kerele se afi. Haide mă fac bisă odva soine. Haide mi pen bisă odva soine. Haide ne daje șetan este șansa, te ane umhuli mașcaramet. Să se o șetan amengi dușmani. Na mangela mente jivine șucar, e che averea. Na mangela mente aloame șucar, subhanallah. Odulese haide mi pen, haide mă prav, ov tu, ako naki gana kanaki adiarat, barem taisa javin tu, ko dva manusu greșenghiatu ke, hem vakeleske šum mă prav, šum mi pen, šum mă kako, šum mi tetka, bilo koji, kerau tu ke afi, hai ti dika te halvame šukar. Hem adava nai šukar, sar šai tu te čistineto kalbi andral. Paro odva. Paro tu ti kere neka se afi su greșenghiatu ke, atu naki gane se ništu, džanava odva, subhanallah. Ali tu agar subhanallah čistineto kalbi andral, se că avea tere nefsese, per avele tu, hem tu anele kotan, tu barakerea tu nefsi, ko islam skonacen, tu agar spremnea tu Ramazanese, hem kuvea ku Ramazani čisto kalbea. I agar kad ke subhanallah Allah kadil bereketi tu ke, hem ka ovo te posebno Ramazani ko akva beriš inšallah. Delin akva video keren like, ulaven averada te šuneni čela te lempouka, em vola te nagradinutu mene. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.